Ni family makiria ma 60 igithama kuma mwena wa Nkoroni mututu-ini wa Mau magithema kuamurithio ni thirikari kia hinya thutha wao kuheo mukana wa kwiyeheria kuma mututu-ini ucio. Kuringana na aria merutĩire guthama maugite ni metikirite kuniana migunda yao niguo thirikari ithaitire na njira ya kuhanda miti kuria morite thirikari kumateithĩrĩria kuona ciana ni iracoka cukuru kiumia giki. Sisi wa Maasai wanakubali kutoka huko na wala wengine iko huko hakuna muhimu kuliko watu wengine. Wanaomba serikali atoe hiyo watu, kama nakataa kutoka atolewe hiyo watu waende pale wanatoka. Naomba serikali tumeshakubali tunatii sheria yenu. Tunasema mtujue mahali tunatuweka. Tunaomba mtafute mahali ya kutuweka sisi. Ndeto ino yukite oriria atongoria kuma icigo iria ihutĩtio morete minister wa maria maturigicĩirie kuonania maratathi ati kuna andu aya ni magĩrĩirwo ni kuhamurithio kuma mutito-ini uyu kuria senator wa Kericho Aaron Cheriot augite Tobiko arathingĩrĩria thama ino akienderera rũrĩrĩ rumwe. I challenge CS Tobiko to present before this country any document that confirms that the exercise is carrying out is a joint government decision that has been discussed at the highest decision making body of the executive. Nake mubunge wa Belgut Nelson Koech ni ugite andu aria maikaraga mwena uyu matiguthama kuona muturire wao wothe maikarite kuona ni kuo moini mucii. Wale watoto ambao wanaenda shule katika sehemu ya Mau ni watoto kama watoto wa Tobiko. Na yeye atajaribu kutufurusha, sisi tunamwambia Mau atuondoki leo, hatukuondoka jana na hatutawahi toka sehemu ya Mau. Afikirie vingine. And he must realize that and I tell people who are living in Mau that on Monday let their kids go to school like any other child. Girifotera Kameme TV mohoro matũra-ini ritwa rakwa ni Wanjiru wa Foro.